Ndagusuhuje kandi nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Njyewe mba ngomba kuzana nkakugezaho amwe mu makuru agiye atandukanye aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi. By'umwihariko twibanda ku makuru aba yanditswe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru y'abantu bwite. Reka rero n'ubundi imbe nabagezaho iyi nkuru. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ngira ngo wakomeje kugenda ubona uyu muryango ahantu hose, cyane ko ari umuryango waje kuza kwitaba Imana nk'uko muri kubona kuri screen zanyu. Bose bitabira Imana rimwe uko ari abantu barindwi. Ndagira ngo nkubwire ko aba batanu ubona ku ifoto begeranye ni umuryango umwe, naho uyu mukobwa wenda wambaye ikanzu y'ubururu nawe akaba yaguye muri iyi mpanuka, cyane ko iyi modoka yarimo abantu benshi. N'ubwa mbere ugeze ahangaha ndagusaba gukanda kuri subscribe, ufungure n'inzogera, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru zacu. Ni impanuka y'imodoka ikomeye cyane nk'uko muri kubona kuri screen zanyu. Ni impanuka yabereye muri Afurika y'Epfo, impanuka ikomeje kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, aho imodoka uyu muryango warimo uri kuva mu rugendo yaje gukora impanuka iteye ubwoba nk'uko muri kubibona kuri screen zanyu. Imodoka yarashwanyaguritse ngira ngo muri kubibona, nyine birangira bahasize ubuzima. Ngira ngo mu by'ukuri hariya muri Afurika y'Epfo iyi ni imwe mu nkuru ikomeje kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye hariya nyine muri Afurika y'Epfo, ndetse inzego zigiye zitandukanye, abayobozi ngira ngo bari kunamira n'ubundi uyu muryango waje kuza kubura ababo baguye muri iyi mpanuka.